Ki nongelam juga North Eastern Hills University Students Union hane ka singi santri ku naiwing kalashi me karai ban penlong da kijing sha than ka baklam bu por kum kijing persha halor kijing bom sngap jong u vice chancellor u professor Prabha Shankar Shukla ban wengkam ya u registrar bat kumjuru ya u deputy registrar bat ya ke wei kinong trai ki bala shutung bi an ka niusu kalashi me ka ni karai rangba hadin jo kijing bom seiso kijing ekren bat vice chancellor kabalalong hakamra traikam jongu hne kasngi hagaba kalamiru kijing tainia kabajur hapdeng kini ki ar kanhun nagleng general secretary utoni ho s kharsati ulapan bena bakin penlong da kijing satngan baklembu por habar jong kakamra traikam jong vice chancellor shushu kene kanhun kalada waru ya vice chancellor ba unhiarno naksuki namar umlong ubabit ban kit ya kejingkit kabakhia bat ban pek ya kejingdon kam jong ke school ba North Eastern Hills University Kemudian nadu por kebalalik na po sti nilai kendu lagi pau sian kaba nakaliang jung usu keren be lamle arus penchat bisam seleng ini semua berkini kenti kamde shu bangin skam lai meneru nilai rung hapo hakaba ulas keren be uang bakta kabor badan na sti nong bat Delhi hakaba por botung ban umwat ta kabor na Delhi ndu tunghi kumu advisor kumu tibi ko CDC kumu CDC kemudian registrar buat kumjuk dia kini kami berkhidmat kilang inkompeten harus nama arja apa pelajar advertisement nanti kila pendilih bakal labs no mereka tukar recruitment kila hab refresh biang dah kuai aku mentaru kumba plai kan husar kalau pendown nadu senam belaleng kau benai November kila buat kata sti hakaba kila apply to advertisement kau November lai trek macam senam hakaba matalah sistem ganti 4 dan kenunu ke rai nani kenunu ke linti ke pasyam ke universiti ti matalah de dili kemudian kan labs ke advertisement kita jenguk iu nak kalian ke universiti kan pakai kum kata advertisement kau hi ke sutu ba ada kimpat biang kurat ki sangat kita advertisement kirin page kan ada kilayo kita ki company nani ki agency ki babiang untuk apply advertisement fat dapat mardor kan cukup advertisement dari up hadu pada labs baru kita ki advertisement nhưng basically chúng ta cái gì khi chúng ta phải cái đây bị tăng bên bên nhiều DVC nè nhưng sau pet nak post score ngila sudah wabet nampak kini isu ki berat hadu ko apa ki hostel di paper hadu ki wifi hadu ke ambulans su kawai ngam chi tho dan kawai ke komiti hakaba nak yang kini husu kila safat antani hutar kila don ni husar kila don hakaba nak yang uvisi lakwa ban bu artili kali handai tu kupon ngim cham ladan tang kawai ke ambulans su ke batrekam ngila pendan kam bita kawai official kali jong ka nihu nak balero ban kit ngi nong pang thati takdaw nak yang jungi ngila perkat ba ngila shamra ba mantang ngim skap su ke bu ong ni ngila ni kwa bit nak yang jungi ngim dawang ngim harus ki be uni ba yu registra ba ngim ni kwa bit du vice chancellor jadi student kila rai bani asno tilang bat phi hagane ka jingi phi kembali kila yu haga jingi yalang jingi menne ikna barok jong university kila yami medan lang nomor ikna mangi ki bahasa haga university ni sni tu bawa lah ka central university hagi por bare ha usna arja dulu ka ki top 20 tambah ka jingi har arsut jong university ka ranking jingi hadu bakal apa syaki tab balatan ni khusus pa ranking gamde shu ka ba yum ka ban shu ambar shu le kai ne ka ba chupen thame ka di shisha ka ba ki kna hi ba khli ya gane ki yami lang ta ka biri bet kane ka jingi ki jingi mentar ku mingla pensiyo hi makane kamde am ta jingi to jingi non shimet kering nam ta ka jingi bha ka jingi met jong ka student community hi lese kum jingwan jong ne vice chancellor do araja arpuwei nila ban pe ki kamne ka ta ka development ki project san ni no hakano kana khamta ma ranking university le nadu bawan une ka university kadang hiya shushu hakabe dia beri recruitment process ke management system ke juga university nila abni ba umla ke academic council ka balong ka balali schedule ha une ubnai balali har bosan tarik ya katar u khamla ban penlong ba kalalong disrupt no tementa ka future jongi ki kena ka future jong ka administration landa kum ka academic council ka meeting ka balong important hadu kan ne namta ka bha ka met jong ka university as a whole da umla ban penyaj ta kamut ke egen ka banta jong ka ba un shong shuki ha un penyaj egen university ka confidence kam don shu na baro kilyang la bende ne kin hika ini lagi kena na unju inong train non teaching staff ro te kum ka jing sing ko jong ni student community na kaleng jingi ngim sham makwa bengin wan hadu kan ne ga benta ma bengin weng bengin pani visian re na ka gadaw kalong bengin ka jing tok ko jingi bat uman ka pon ki pos ki pon ni ba umla bat ai kata ka jing shai ka bapura
balai ba kita kijing luna kidon university jungi henry nakalen jungu pot suka betang ban pentame ban suang makadi jing makla jing kinyi kai kadi jing makla jing kena bagi me pulekot nang usuka betang man ra bagi isu na kawai ka body sa kawai pat tenek Ini kung sa iyo sa tayo nakaliang ka jungi na kau tu sti buang labu buang deadline mencam menen kasih ke nakaliang ka jungi hi kung mangilabu ka deadline tentang ski ngelawan penduduk yang ku bang ilang kau saya tu sti kemudian apply the notification bagi ban no di official badan kuno no kapok proses kapok usyong kata komiti ki kendrum kendram de apa di mu uhi ba klido ubala bentung ubala benweng tu kuno apa utung hi naldi na force kapo ande benweng pat usyong pos dukat ni tina kaliang kajumi hi mismo ba nakali VC hi badan nakani university umla ita ban penyat bet kini university kini kalian kajumi hi nilai pembet ban nilai keren nilai sim lo kani karai bangin ong bangin sedang lo kani kahang strike ka bang ni dawa ban penharki university ru ban boro ikiti kelas tung be an tikum tagi nedu manesh jing la sedang mencong kani gajing sa jing ka bang ngin beteng be kani haduk sini banwan haduk tat deba kani ka central government kan skap kani gajing dawa kajumi Ni ayo snoru ba menepi ong ba nadu lasai kan dan ka total lockdown ki kelas school ki nakaliang kajumi hi bun kena ki ong ba kilong kelas kim sim layo let's see ban nakaliang saka terkenal nakaliang kajumi ngai song nilai pakai ngai sim layo ban ong ba khang be na ki college oi ki ni kelas baru khai department ba ko hi kolong aba ki kena ki dong kai ki duna dadan kelas sini dan wi atli ting ni so haba khang ni kelas baru khai hakba nimpang boy visi penyiar lo ini visi bomta layo pat man kai visi batmang in pan kata rekrutmen banyak tu lo kinong kai benda lai kelas government sempat atau adu kan no pisong scam ba ka central government ka snap igane ka jingdo wajung iya kata ke sabte nakaliang kajungi ngemla bagian nai kedia hadukat no andai nakaliang jungi ru ngina that banwan ciwan dawan ru po kebarem ru bawan unu visin ru sama arja apa ulok kha kini mau merendam rupiah nakaliang kini husu kebarem ke balale hakaba amsim padan ko ke isu ban nakaliang kajungu ula pendam so nakaliang kajungi ru bulan September ko mangilai kren form chang ada kha hadu menta amsim ladan kuno ga action lu lasim tingi snoba lada umla hi ban solve kita ki problem ni kini jingula kini university dan jimut yu dan university kun tau bakli do agba la sutung man kini illegal appointee pasu tapitang ki beri ki jong imong ba badi ban tapitang ki beri jungi ndai budi besotu palada utung ta ki beri on baru ki balang qualify pan aman ci ong unjit ki beri ko mana ki beri jungi ki long qualify ala ki beri jungi swabat dadan ko ko jik university dadangi overall welfare jo university ka bhabangi dan pat the way the vice chancellor aya une number ba ula do ong hilala de na do arja ar ki ding demand songi student union ki barim khamla on pendep ka bhayu ur ba un song thai na ba un resign na kan ka post khnang ba ka university jungi hi kan la ban le kham bha shu bangi na kan student union ngi scam badarawan ki vc ki bakham sham phang ki bakham bha ban une ki bakham sing thu ki bakham experience kin khama shu ban tri nam ta ka university jungi hi ban tri unta ka bha ka met students community jungi ban university ki dan yu ban ong ba le se kan ne ka kam ka sarkar jila ru kan ban ya tuklar lang nakaliang jungi ni singa bahwa kadai namar bakum ban shu magani university jungi ka ha basic schedule haba ke schedule areas te ni kalau ni piang ni bagi ni pat ni long ni dan kata kajing batri ba lada ka sarkar ni jela jungi ro ada ka shimin interest kan ke isu ni kalau pedang kamta me namar bagane ka dei namta suban shu om magane ke university ka jungi ka dan hakane ka di jungi ka jela jungi man tang jaj cepat khasi jungi ni semua tu ba ka university ba kini gidong ikmat jungi ro kidi ban shim ban bakli ke halau dengan ka minta namar ku ban shu ong ba ngi tang kan ke we ka university ka badang tre ka menta kan ka jela jungi katuk ka state university ho ay ka don tamahad mentang ipat iba ka patlong functional re takum ka university ka ba di ka reputed university ngi de ban bu ngi kata ka scientific ngi ban intact nya ka integrity nya ka university jungi ka baladan bang thai habaro hi kita ka jumlong jiman jang ka skuba no hi bro kwe bang iba ndok islam lawan aba uni wasis lawan sini sa anok mo bisi aba uslim arja par nakaliang ka ki isu na for shapori ka bu ikiji jindawa aba de ba jin happen met ya ki hostels
maka ki surok ki suking ke baik debat ka wamerak juksuk bagi jemetoy ya ki paraf nak boleh ya ki polis ni ba ki senam badab ngila persang beken halor ki mat ki curah ataupun taga bahagamiat dari kemsok tangkawero de hausnem ajar par nakaliang ki isu ni unit hi kalak khang ni office visi bat kumju hausnem ajar apply kalak khang yang sisen ya office tu bas yang jong visi bat kajing khang ya office tu ka khlam siso yang noro lese kajing khang jingi ya office tu la arse ti mta ka debit ha kabau ai gitang coverable assurance kabau ang ba unle kita la kita but kano kata kajing le kabau ang ba ba un tre dam ta ka ha kamet jeng pas na puli te dangshan hi ngi nakaliang ka ki sinu unit ba kunjuk kanesu lalimi khang ya ka office jong register ba register te bang ipit ha pro kiliang ba ka jing delay ki bantu kam tincam ki nursing staff ya ki nong hikai ha bang ibun bagi lab department sebaka juna ki nong hikai ba juna ki nursing staff ka beli ka petko ya ka kontrekam jong department ba repair but hakajo kapor ba dakshan hi alam chips nem kana pumi ya ka advertisement hakaba kaban bangkhot ya ki kinawat kam ba habedi but ki non teaching staff but tala dap system pinti kadap halai tering te but kani kala labs ka bang hab bangkhot ban ri advertise bang ya kani kani ki post ba kila apply mana kani jika ia bang iba kejar buat badab akaba ya ka post jong registrar post kini ki jong di art ki barok ya la chele tengta ki ai ki post sisen ki post ki advertise sisen ki advertise biang tang ban ya bantung da ki bru ki jong ki kani kai ki jkle ki long hakini ki bantah akaba ki lakut ya por jong advertisement jong kini ki non staff jong ki te mentapat lesi nak kada jing don ki bru jong ki kapit kaya ki pendile no but ki pendile no ya kani ka recruitment process but lesi kin re advertise bang ya kani kumjo ba kin bridge ki bakin pha ki bridge ki ben tap but ba kin manapit akata kom ba kin man ki bridge ki kani pos kumpa tiki kani ka jing dawa jing nak sport ba tri ki ba bagin ba on jento yeski na register ba ki DR ba kumjo ki ba tung bian kum kita ki official duty Compass Development Council but ki in charge ki ba ki bala kumjo ya ka kila kot ya kata ka ba kimlesu ban yo kam de kani hi ko la shai sni le se la kajo jingi ngila ban pe eki ngila ban mi nani pos kuba andre uni wisi pa ula ban tumbyang da ki biru ki jungu hi se ki de ki jo de ki pat ke ka penlong ni bangin mi chmat mentak sing kalong baik bangin dawa ba yeski ba khe dot marba jingle jingle dengan biang man syong ka ski ka penlong ni bi haban sir haban mi madan bat ban sim da kani sim jam bat nge ba de bam ta da jeki ni kalong jeki ka jing dawa jing kalong bang siso tak ada bangin da ya jing job mangin mi nang ni naka office jong wa sa